Ndabaramukije mwese abakunzi banjye Yesu nashimwe cyane. Ndashima Imana ko isuye kandi kumpa umwanya w'uyu munsi kugira ngo mvuge ivy'Imana yantumanye mwizina naho kwizina banyita Pasikazi, nkaba ndi umukozi w'Imana kandi nkaba nkunda Kristo Yesu. Nukuri mbanje kubashimira ku bantu bose bumva buno butumwa ndabahereza. Nukuri Imana ibahezagire kandi cyo ndabasabira iherezo ryiza. Imana ize ibampera iherezo ryiza. Ku bantu batazi channel yanjye ya YouTube ni PS Pasikazi, wanditse PS Pasikazi uca ubona ubutumwa nashizeho bwinshi. Kandi ku bantu bataragira subscribe, nukuri mugire subscribe kugira ngo muze mubona ubutumwa nigisha uze bashikira. Yesu wacu nashimwe. Uyu munsi twasoma ijambo ry'Imana riri mu Vyahishuwe 20 ku murongo wa 12, ni umurongo umwe wonyene. Ariko mbere yuko ndi butangiye kamanze senge. Uwiteka Mana Nyiringabo, nukuri ndagushima ukuntu usubiye mwami kuntiza umwanya wo kuvugira. Mana dore ndakwinginze Uwiteka unkoreshe nkuko wifuza, unshiremwe amagambo yariyo yose yiwawe kugira ngo afashe abantu bawe. Uwiteka ndakwinginze unduhikire umwuka wawe wera kugira ngo aze anshigikire nasame na wavuge. Ndakweretse abantu bawe Uwiteka, ubagiye neza mwami. No jambo ugiye kubashikiriza mwami ribagire neza ribafashe. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndakwinginze mwami woze umutima wanjye, uwogeshe ya maraso avira ku musaraba. Mana nta yindi mana dufite atari wowe, nta yindi mana dufite atari wowe twovugira. Uwiteka Mana ndakwinginze ungire neza, ushigikire mwigikugwa. Mana dore ndirukanye imyuka mibi, Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Imyuka yose mibi ndayirukanye. Ico nsabye mwami ndakwinginze unduhikire abamarayika bawe baze banshigikire, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Haleluya. Reka nsome ijambo ry'Imana. Reka ntangire nsome. Mbona abapfuye, abahambaye na bato bahagaze imbere ya nyantebe y'ubwami, maze imizingo irazingururwa. Mugabo uwundi muzingo urazingururwa, niwo muzingo w'ubuzima. Abapfuye bacigwa imanza hisunzwe ibintu vyanditswe muri nyamizingo, nkuko ibikorwa vyabo biri. Reka nsubire mweno jambo. Mbona abapfuye, abahambaye n'abato bahagaze imbere ya nyantebe y'ubwami, maze imizingo irazingururwa. Mugabo uwundi muzingo urazingururwa, niwo muzingo w'ubuzima. Abapfuye bacigwa imanza hisunzwe ibintu vyanditswe muri nyamizingo, nkuko ibikorwa vyabo biri. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana. Ibyo dukora byose, ibyo dukora byose bene data, tumenya ko tuzitaba. Tuzitaba imbere y'Imana, tuzitaba waba umupasiteri, waba umudiakoni representa, waba umuki, waba umuririmbyi. Rwose ibyo ukora byose
umenya kuzitaba. Uzitaba. Iri ni ijambo ry'Imana. Ihene n'intama zizitaba imbere y'Imana. Zizitaba ati karame. Zije imbere y'Uwiteka zibazwa ibyo zakoze. Buri muzingo uzaba urimwo ibyo umuntu yakoze. Umuntu avuga ati Imana ireba ku mubiri. Nako ngo Imana ireba ku mutima gusa. Ngo Imana ireba ku mutima ngo ntireba ku mubiri. Ayiwe, dore ibyo byose bizitaba. Ibyo byose bizaje imbere y'Imana. Wiyambika intuzenye ibintu bitagira gusa ugenda uzimiza abantu mu muhanda. Yayiwe, reka ndakubwire. Ubikora uzi kuzitaba disi. Reka ndakubwire. Wiyambika amabere ari hejuru ugenda kureba uwo waruma. Dore ndakubwire. Ibyo byose ukora uzi kuzitaba. Ntabyo kuvuga ngo uri representa. Oya, ni representa ngaha mu isi, ntabwo uri representa mu ijuru. Uri representa ngaha mu isi. Ugenda uryarya abantu. Udukobwa duki duto ugenda ukocora umenya ko utwo dukobwa uzitaba. Ureba umuntu agenda azunguza ibuno hirya no hino, utangira ugira uko ati mbega ibuno riraho. Reka ndakubwiye, ubivuga ayo magambo yose uzi kuzitaba. Ngo abapfuye bazitaba. Nawe ntiwihende ngo nzapfa. Nubwo uzapfa rwose uzitaba. Uzazuka maze uje imbere y'Imana ucirigwa urubanza. Baze bazingurura igitabo basange ati wari mucungaji, wari umupasiteri, ati ibyo wigisha uvuga uti Imana ireba ku mutima gusa ntireba ku mubiri. Basange ari byo byuzuyemo. Uzitaba mwene data. Amashikanwa mbese utangiye basange waribye amashikanwa bagize bashikanye nawe ugaca ugenda ugakuraho make ugatwara. Ewe uzitaba. Uzitaba. Wa mukobwa we wishaho ibintu by'ibiyoka mu mutwe ngo ni bisuko. Urazi ibyo bisuko uba wisukishije ukuntu bimeze. Urazi ukuntu biba bimeze. Ibyo bisuko ushira mu mutwe, ayo mameshi ushira mu mutwe, mu mwuka n'inzoka. Ngo ni wisukire nta kibazo. Uzitaba. Baguma bakubeshya bakubwira ati ngo Imana ireba mu mutima gusa ngo ntireba mu mubiri. Ku mubiri ugafata umubiri wawe ukawugira ukawusukisha. Ugasiga ibintu bindi, mbese ugasiga ibintu byari byo byose ugashira ko mbese n'akabana n'akantu uzanye n'agasutiya hanze ugashiraho ngo Imana ireba mu mutima gusa ngo ntagirebe ko ntora kuwo mubiri wawe. Ayo we, uwakwigishije ibyo azitaba kandi nawe wamwumviye uzitaba. Haleluya. Ibyo byose muvuge mubikore mumenya ko muzitaba imbere y'Imana. Ihene izabwirwa ati genda sindakuzi. Intama nazo ati warakoze ibi waragize biriya. Bakubesha ngo bari kubara kujana mu ijuru naho bari kubara kuyobya. Reka ndakubwire, Imana ireba mu mutima no ku mubiri, kuko agakiza gakwiye gusohoka kaja hanze. Agakiza gakwiye gusohoka kaja hanze. Ngo muri itara, ngo muri umuco w'isi. Mbese wowe umuco gute wiyandarika? Wowe umuco gute kandi ibyo ukora atari ibyo Uwiteka ashaka? Wowe umuco gute? Woba gute umuco? Wo murikira abandi gute? Ayiwe ewe,
ababi n'abeza rwose bazitaba. Do iminwa mukayitaka yo, reka ndababwire, nukuri ibyo byose mukora muzitaba. Beza babi muzitaba. Murapinga Imana ngo Imana ntiyandemye neza, ngo Imana ntiyansize akayiwe. Muri yoroheza ngo n'agakanta ko nta kibazo, agakanta ko Imana ntikareba. Kubera iki itakareba? None itakareba yakuremye ari kumeze. Mbega ugumuhisha izo mvi zawe, wamaze kugira imvi ngo ngiye rwose zino mvi ngewe ngiye sindazikeneye, ateka ndebe akanuze k'umukara ntereho kugira ngo ngire umushatsi w'umukara. Kubera iki uhisha izo mvi kandi Imana yaziguhaye? Kubera iki uri kurahisha izo mvi kandi ariyo myaka ugezemo? Ngo uri kurashaka kuba mutoya. Uba mutoya gute kandi uri kurasaza? Nureke kujya Imana yakuremye. Yewe uzitaba. Abantu iyo bahamagaye ngo mama, bagaca bakubwira nabi kandi ubibona ko ariko ari mama nyene ukwiye kumwubaha ko ari mama, agaca akubwira nabi. Umva, uzitaba. Haleluya. Byose abapfuye n'abatarapfa bose bazaje imbere y'Imana. Bazaje imbere y'Imana kabisa. Utwo dukobwa ugenda utendeka ku ruhande ngo urumuririmbyi, uzitaba. Reka ndakubwire, mbe urazi ngo n'abakobwa bangu umaze gusambanya? Yewe wa mukozi w'Imana we, urazi ngo n'abakobwa bangu uri kuratera inda? Ubabeshya ngo uzabatura, ubabeshya ngo uzabafasha, ubabeshya ngo Imana yakweretse, ubabeshya ngo n'abagore bawe, ukabakubita inda, ukabasambanya, maze ngo uri kurakorera Imana. Reka ndakubwira, uzitaba. Ibyo nutabivamwo uzitaba, ubivemwo uzitaba, wihane uzitaba. Ibyo byose uri kurakora biriko birandikwa. Imfashanyo z'abatishoboye mwazimaze. Ibiturire reka abakozi b'Imana, Kristo ariko baraja mu ijuru. Ibiturire ngo utampaye ibi, cash, amafaranga, ngo utampaye ibi, ngo ntago ndagusengera, ngo utampaye kiriya, ngo sindagusengera. Ibiturire muzitaba bene da, muzitaba rwose. Ibyo byose muri ko murakomenya ko muzitaba. Twese tuzaje imbere y'Imana. Uwigisha ibinyoma, uwigisha ukuri, tuzitaba. Muto, muremure, abyibushe, tuzitaba. Uvuga ukuri, uvugisha ibinyoma, dore tuzitaba. Ibyo uri kurikoresha rero umenya kuzitaba. Ngo kandi bijya wakoze nibyo, umva, bazaguhana bisunze biriya wakoze. Haleluya. Ngo ewe wari ndyarya, ngo urabona kanaka, urabona kanaka. Do ugenda udomeka, ukagenda kuvuga mugenza ukadomeka, mugenza nakaja kudomeka. Umuntu umwe ugasanga ari karavugwa n'abantu bangahe 10 ari umwe, uri kwanamubeshyera. Reka ndakubwire, uzitaba. Nutava mu ibyo byaha ngo wihane, dore Imana izagukubita inkoni. Haleluya. Abakristo bawe hakwabwiza ukuri, baraza binyonga mu rushengero rwawe. Abaririmbyi bakikoza ibyo ari byo byose bishakiye, hakubakebura ati nta kibazo, mwe gusa ntaco. Nawe ureba amaguru, ugenda kureba amaguru yabo, ureba amaguru tu, ati mbega amaguru meza, ayiwe we, nguru umuririmbyi. Hanyuma ejo ukagenda ukaririmba ureba amaguru y'abantu. Yewe Imana ikubabarire n'ukuri.
ndazi ko bino byose abantu babikora, kandi ubikora wese yewe nukumbura uve mu ibyo bintu. Nukumbura uve mu ibyo bintu rwose, nta na kimwe bizakumarira, nta na kimwe bizakumarira, nutabivamwe rwose Imana izagukubita ubuhiri. Izagukubita ubuhiri rwose. Ngo nta mugore mfite, ngo nta mugore mfite, naho ufite umugore. Ngo nta mugore mfite muko yo ati Imana yakunyeretse. Yambwiye ko uri umugore wanjye, ngo rwose ngo nge ntago ndagira ubukwe, ngo sindatora umugore, yewe ngo ndi n'isugi, ngo nta nubwo ndakubagana. Ayiwe naho umaze no kumenyera, umaze no kumenyera rwose, ugakubita ikiwani ukagikubita umuntu atakuzi, naho dore umaze no kumenyera, umaze imyaka ingahe waramenyereye, ariko ngo uri umusore mwokabyaramwe, nguri inkumi mwokabyaramwe, nguri inkumi ukagenda ukubita abakobwa ikiwani, ukabakubita ikiwani kugira ngo bakumenye ko uri umusore naho uri umusaza. Umusaza karahabutaka. Reka ndakubwire, ibyo byose ukurakora uzitaba, kandi Imana izagukubita ubuhiri nudahinduka. Nutahinduka mwene data uri kuranyumviriza, musigaye mucunga ni bande bagira iki batanga amashikanwa. Ari umuntu w'umubosi, agatanga byinshi uranezerwa. Ari umuntu w'umukene nyakuja atakintu na kimwe afite, yifitiye nako yarasigaranye akaba ari kazana ku Mana, ukamugaya ngatanze duke kandi aritwo afite. Bamwe ba bosi batanze ibyo basigaje ku byabo, batanze biriya basigaje ku byabo nibo mwemera, ariko witangiye ko yarasigaranye wewe muramwanga. Ngo mbese ngashikanye dukeye, ngo ujya mutindi wewe. Reka ndakubwira, ari karashikanira Imana, ntago ari kashikanira wewe, ari karaha Imana yo mwijuru, ntari karaha wewe. Rero mwene data uri kurakora ibyo, dore washaka uhinduke. Washaka uhinduke. Abantu bambaye kostima nibo bicara imbere gusa, bari ababosi. Kandi rero umuntu w'umubosi akoze icyaha mu rushengero ntaco mugira, washaka afate na 5 na 6 rwose, nta na kimwe babwiye, avuga atujya atiyo haje abantu uzenye, iyo haje ibikogwa uyu aradusaidiye. Akaba ari we mushira imbere, kubera iki? Ari bosi, ari kumukene. Ewe mumutari yatazwi, mumujana hariya kubera ari umukene. Reka ndakubwire, niyo mpamvu ngo abatunzi biragoye kuzaja mu ijuru. Abatunzi biragoye kuzaja mu ijuru rwose. Rero wewe mwene data uri kurakora ibyo, washaka uhinduke, Imana itaragukubita inkoshi. Itaragukubita inkoshi rwose. Muragenda mukabesha abantu, murangana mu rushengero, murangana ntiwareba, ugwango guzuye iwanyu. Abakristo bigira mu rushengero bacerewe kabisa, bacerejwe no kugira uku ati uku rwose uku. Reka ndababwira, muzitaba abandi nabo bakarimba bibona. Nimba bavuze ngo ni murimbe ijwi ryo hasi, ajaga Yesu, mugaca muririmba amajwi atari na yanyu, ari ubwibone. Reka ndababwire, ngo reka ndirimba akajwi ngo ugira ngo banshime bazaze bantu. Reka ndahubwira ibyo byose kurabikora uteye ishishi n'iseseme imbere y'Imana. Ugira ngo uri kurakorera Imana, naho ntabwo uri kurakorera Imana, uri kurakora Satani. Kuko umuntu wese yibona akaba ari karirimba mu rushengero yibona, ntagaza bari karakorera Imana.
ni uririmba amajwi ajyanye n'Imana yaguhaye, kuko Imana ifite abandi hariya yakoresha. Imana ifite abandi hariya yakoresha. Mwene data, nuve mu ibyo bintu ukurakora, Imana itaragukubita ikofi. Imana rwose itaragukubita ikofi, nubivemwo, mbese wihane, ubwami bwo mu ijuru buregereje. Yohana Umubatizi yavuze ati ngo ni mwihane, kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje, buri hafi. Mbese mwaratwawe n'iby'isi, mbese musigaye musa na bariya bataramenya Imana, musigaye musa na bariya bataramenya Imana. Uwamenye Imana n'utaramenya Imana mumeze kimwe. Umubonye wamenye Imana wagira ngo kabisa n'umuntu ataramenya Imana kabisa. Amashengero ntago ari karabwiza ukuri, abantu bari kwarayobya abantu ngo nimwiyambarira agapasuwa nta kibazo. Ngo nimwiyambarira agapasuwa nta kibazo. Abakobwa baragenda bagasomanira mu ishengero, bakarondera nyine udukobwa duhiye mu ishengero. N'abasore, abasore rwose bagenda bagatendeka mu ishengero, bagasambana mu ishengero. Ntagire ikintu kimwe bivuga. Reka baracikiza ntiwareba, baratera inda reka ntiwareba, nta kintu na kimwe mubivugaho. Ati nta kibazo nimwikwera ibyaha, ibyo byose Imana irabyemera. Ngo Imana ireba mu mutima. Bene data, nimwaguma mwumva mvuga ino jambo, kandi sibwo bwa mbere ndarivuze, ryo kureba mu mutima, abantu baguma bavuga ngo bareba ngo Imana ireba mu mutima. Muri ko murayobya abantu, muntu uzi kuri kuravuga ibyo bintu ngo Imana ireba mu mutima gusa, ngo Imana ireba mu mutima gusa. Ni ukuri kurabya abantu. Nkubwije ukuri, umuntu yigize nka maraya yambitse nka maraya, yisize ko ibintu, ariko ngo ari kaja mu ijuru. Dore ndakubwije ukuri kuramubesha. Mbe ndababaze, mwari muzi ko agafukamunwa koje? Agafukamunwa ninde yamenya, ninde yarazi ko koje? Ko bose bazagenda bafutse iminwa. Bafutse iminwa, ashizeho ibintu ngaha. Ndabuze nuko aha takomfite mba ndaberetse. Bafutse iminwa, ninde yarabizi? Ntubona nk'ubuhoza rero ikintu citwa gafuka matako rero. Gafuka matako n'amaguru. Ewe nta numwe yasubira kwambara ubusa mu muhanda. Wasanga bose bapfutse amatako n'amaguru. Gapfuka amatako, ujya ngo Imana irananiwe ukazana? Imana ntago inaniwe kukazana, kuko iyo gafuka amatako kabafasha cyane kaje. Kuko ubusambanyi bwabaye bwinshi mu isi. Ubusambanyi bwabaye bwinshi, amataka ari hejuru, amaguru ari hejuru, ntiwareba amabere ari hejuru. Rwose abakristo bigira mu nshinge biyambaye agasengeri, barimba bakayimba bataritse amaboko ngo mu kwaba bahabone, ntibazi kwambara ngo bikwize. Gapfuka amatako n'amaguru kaje nk'uyu munsi. Kaje nk'uyu munsi, mwese mwaca mutangira gutinya kwambara ubusa. N'icorezo cy'ubusambanyi ndibaza cyane agabanuka. Kuko umusore aragukubita ijisho, n'umugabo akagukubita ijisho, ayo matako yawe ari hejuru, akagenda agira iki, yacanganyikiwe. Ahagenda yacanganyikiwe. Ahagenda kubita umutwe ku gisika, kubita umutwe ku kintu uzenye ku kintu uzeye ku giti. Ntagenda abona ibyo ibiri imbere yiwe, ahubwo ari amaso yiwe n'ibyumvire yabishize hehe, yabishize ku matako. Ku matako umuntu yagira ngo arambaye neza, yambaye akayunguruzi, kareso iri hejuru. Ayiwe ikareso iri hejuru, wasanga ngo ujya ngo n'umugore w'umukozi w'Imana di. Ngo mama pasiteri n'akayunguruzo. N'akayunguruzo, ikarezo wambaye ikareso itukakeye y'umukara kiragenda iboneka. Akayunguruzo ngo ni mama pasiteri. Ngurarongoye ngurongoye intama zahehe, nawe ubwawe nawe uri hene.
ubwawe nawe uri ihene nizurongoye, kuko ndakubwira nta mpumyi irongora iyindi. Nta mpumyi rwose igenda irongoye iyindi, kandi nta hene irongora izindi hene, kuko zose zigenda hari ikuzimu. Kandi ikindi, impumyi irongoye iyindi mpumyi zose zagenda mu mwobo. Rero namwe uzi ko uri umukozi w'Imana rwose, ukaba wiyambika nk'agahene, ukaba wiyambika nk'ihene, ibyo byose n'ukubireka ukambara imyenda ikwiye, mbese ukaboneka nk'umukozi w'Imana, kuko ibi byose bizaja hariya. Uzasanga byagezeyo. Shaka upfe n'uyu munsi, uzazuka usanga ikirego kiriyo. Uzazuka usanga ikirego kiriyo rwose kikurindiriye. Ati wowe wariyambika akayunguruzo, kandi uri umukozi w'Imana, kandi uri umuririmbyi, kandi uri umudiyakoni. Ugenda ku diyakoni ngura umukobwa, ugafata umukubuzo ugahena, maze ukaminura inyuma, ukambara agapasuwa, maze ukaminura, kubera wabonye ko hari inyuma hari umusore. Ukaminura neza, maze ugahena ngo uri kurakubura, kugira ngo uze umwereka hariya. Umwereka ibiki? Nibikuri kuramwereka. Ese harageze naho murata ibintu byitwa imibiri? Harageze naho murata umubiri kabisa? Yewe nimuhinduke, kuko uzasanga byagutanze. Igitabo uzasanga cyanditswe, bazingure basange wibereyemo ati warahena, uri kuradiyakona, ati izina ryawe ngibi nibyo wakoze, warahena, uri kurakora umurimo w'Imana. Waribona uriko uraririmbira Imana, warirata, ufite ubwibone, nguri mwiza. Hariho abandi abantu bigize abagore kandi ari abagabo ngo ni muri VIP, ngo mbega ko muri abagabo mukaba mutari abakobwa, cyangwa se muri abasore mukaba mutari abakobwa, none ko mwigize abagore, none muri ko murabikora mubikorera he? Ngo muri VIP yahembe arikavuga iki mu kibuno. Ntago ndikunda tinya kubivuga, bene data mwibunyumvirize, mu kibuno niho bita VIP. Reka ndakubwira, VIP nahinka, VIP rwose nahinka. Emwe barayibaga bakayisha mu isafuriya, bakayikaranga, umuntu agakubita umusosi rwose, nambara umuceri akarisha igitoki cyangwa ubugari bw'umwumbati cyangwa ubw'ibigori. Ariko aho ha VIP hawe upfuye harabora, upfuye huzuye inyo. Dore nukuri nuhinduke mwapinze Imana, mubona ko Imana yabaremye nabi, ngo mbese ari kubaha igitsina cy'abakobwa kandi muri abagabo. Ese ugira ngo yarihenze ko yarabahaye igitsina cy'abahungu? Nuko muri abahungu nyene. Mbeko mwigaye mukagaye Imana yabahaye igitsina cy'abagabo. Ngo VIP ya hehe? Niyo ni VIP ya hehe? Muri henda. Sister amakuru, sister ubwo n'umugabo n'umusore. Ariko se ndababaza, kandi ababwiza ukuri, kandi tubyumvikaneho. Burya uwazaga gukura ipataro, akagukura ipataro neza, ese yasanga uri umukobwa? Yasanga uri umukobwa cyangwa yasanga uri umugabo nyine? None ko wihindurirwe, sister, ndafite umugabo. Ufite umugabo kandi nawe uriwe. Burya twasanga, burya abaza bakagukontorora, bakagukura iyo pataro wambaye, basanga uri umukobwa. Basanga uri umukobwa koko, ko wigira umukobwa utariwe, uri umugabo. Basanga ko uri umukobwa koko. Ese mwaretse gupinga Imana? Mwaretse kupinga Imana koko? Imana yabaremye muri abagabo, ko yabahaye icubahiro c'umugabo, ariko mukakiyambura mugashaka kwigira abagore. Abagore no bagaza biyambika nk'abagabo. Ariko we iyi si kweri, uri umugore, umukobwa ugacutangira kugenda nk'abagabo sha. Ngo ngiye ngo ndafite umugore. Urafite umugore? Uri umugore ngo ufite umugore?
ariko ngenda abaze ese uwagukura iyo jipo wambaye cyo pataro basanga burya uri umugabo, basanga uri umugabo. Nta gitsina cy'umugabo ufite igitsina cy'umugore. Ndakubwije ukuri, wowe ugendana igitsina cy'umugore, shaka uhinduke, shaka wihinde, shaka upinga Imana, shaka ugira iki, uzaguma originality yawe n'umugore. Imana yakuremye uri umugore, uzaguma uri umugore, washaka upfe uzaguma uri umugore. N'igitabo bazazingura bazasanga uri umugore, kanaka uri umugore. Nawe wa mugabo wihindura umugore warika. Wewe Imana yakuremye uri umugabo. Imana izi kuri umugabo, akurema wari umugabo. Nubwo upinga Imana ukigira umugore, uri umugabo, originality yawe n'umugabo. Dore wavutse uri umugabo. Nta ibyo byose kurakora ahubwo bizakugaruka ku mutwe. Byose uzabisanga imbere y'Imana bihari, uzabisanga imbere y'Imana rwose. Amabere none ko mwabagore mweke mwakobwa ko mwigira abagabo, ayo mabere niyo ko mutayaca. Ngereka ndababaze kandi munyishure ko mwigira abagabo, ayo mabere niyo muyashira hehe? Ntimugenda mwidunda nk'abagabo kandi muri abagore n'amabere aboneka ko muri abagore. Amasura yanyu yo muyashira Kimana yabahaye isura y'abagore nyene, amasura yanyu muyashira hehe? Ntimuri abagore nyene, amabere n'abagore, ariko ngo muri abagabo. Ariko se mwabagabo, iyo sura y'abagabo Imana yabahaye muzayishira. Kimana yabahaye isura y'abagabo, ko mwaremwe kigabo. Ibyo byose muzabishira hehe? Nimuhindukire nimurehinduke muke gupinga Imana. Mureke gupinga Imana kuko Uwiteka Imana ya Isiraheli ntari karanezerwa ngo corona, ngo Mana yanjye turakwinginze utugirire neza, ino corona uyikure. Ese uzayikura ryari? Ese uzabigira ryari? Wewe ndakubaze, wewe uzahinduka ryari kugira ngo ugarukire Uwiteka? Ayo mapatro uyambika ngo uri umugabo ukayata, ugasubira kandi ukigira nk'uko wari uri nk'uko Imana yakuremye. Ese ubwo busambanyi uri kuragira uzaburangiza ryari? Kandi ibyo byose biko biratuma bino bintu byose bidutera. Ibino bintu byose bidutera. Mwe mwiryamanira n'imbwa, mwiryamanira n'ibikoko, mwiryamanira n'iki abagabo kwaga muri iryamanira ngo Imana ngikure corona. Mwabanje mugakuraho ibyo bintu. Amatako muyashira hejuru ngo Imana ikureho corona. Imana izayikura higishakiye kuko muracambara ubusa, muracarongorana muri abagabo ku bagabo, muracarongorana muri abagore ku bagore. Muri ko murasenga musaba Imana ati kureho corona, ariko ntago muri ko murasenga mvuga ati Mana dufashe kino cya kiveho cy'ubusambanyi ubutinganyi biki byose biveho. Corona Imana izayikura igishakiye. Izayikura igishakiye n'isaha yishakiye, kuko nta muntu n'umwe azigiye Imana izayikwiraho. Gusa ntago mushaka kwihana. Muri ko muratinya corona ariko ni muri ko matinya icyaha. Ni muri ko matinya ibyo niko murakora, muri ko matinya corona. Reka ndababwira, just beginning. Ndabwije uko ibi nibyo biracatangira. Ibizaza rero, ibizaza mwe murabiteze yombi. Ibizaza mwe murabiteze yombi rwose, ntibizabura kutaza. Ibindi bikomeye bizaza biruta corona. Akanagacurane hazaza ibindi rero. Hazaza ibindi rwose. Nimuve mu byaha mwihane kuko ubwo nibwo mwijuru bwegereje. Murebe guma mugora Imana. Mana kuraho corona, ayo maguru yawe gwese kugumuyanikiye. Mana kuraho corona, ayo mabere yawe yo ntari hejuru, hari ubwo urahinduka. Mana kuraho corona, kuri umugabo kandi uri umugore. Mana kuraho corona, ko wigize umugore kandi uri umugabo. Ibyo byo kutabyumvira. Kuri kuragwana na corona, uri kuragwana corona, hakugwana n'ibyo byatumuja mu muriro. Hakugwana n'ibyo ngibyo byatumurimbuka. Uri kuragwana na corona. Uri kuragwana ko nta kugwana n'ibyo.
n'ibyo byotuma uja mu muriro. Korona niri mu mutwe wawe, korona buretse n'ibindi biraza, dore biraza, ubwo nimubyitegure, biraza nimutahinduka biraza. Ubusambanyi nibwo bwatumye Imana ibomora Sodom na Gomora. Ubutinganyi, ibya bitandukanye niyo byatumye Imana ibomora irimbura Sodom na Gomora. Namwe Mana ko natwishe, Mana ese kona niyo ngwara yica yonyene? Korona ntago ari yo ngwara yica yonyene, hariho ingwara nyinshi, ariko rero n'izindi ziraje rwose, ziraje noneho ziraje, turebe uko umuntu azabigenza. Ziraje, mumanze mugwane n'ico cyaha kibarimwo, mugwane n'ico cyaha, mugende mwihane, nimugwane n'ico cyaha kibarimwo, mugende mwihane. Iyo ntuzenye ubwo bujura muri ko muragira muri abakozi b'Imana, umuntu aza ukugurira ibintu ukamukatira umunzane, yaje kugura ibiro birukamuha ikiro n'inusu n'irobo, akarobo kagatwara, ngo Mana ngo kuraho korona, kandi uri umujura. Byose bizaja imbere y'intebe y'imanza, byose bizakwitaba. Shaka kuba gahene, shaka kuba intama, byose bizaje imbere y'Imana. Shaka kuba umuvuga butumwa akomeye, shaka umurimbyi ukomeye, ibyo byose ukabizaje imbere y'Imana. Shaka yambika ubusa, shaka kugira ikibitoza amahena 50, mwambara amahena 50, muri toboza amatwi, ibyo byose bizaje imbere y'Imana. Imana ireba ku mutima gusa, ngo ntireba ku mubiri. Ibyo byose bizitaba. Ubikora uzi ko bizitaba. Uzasanga byagutanze kugerayo mwene da. Uzasanga byagutanze kugerayo, bizitaba. Yesu Kristo nabageye neza, ndarangirije ngaha. Ntimwibagiye kugira subscribe no kusharinga ichena yanjye, kandi kubatayumvise ni PS Pascasi. Yesu Kristo nabahezagire. Reka nangize shima Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima ko ubutumwa duhaye, ndakwinginze Uwiteka bw'icyubahiro. Data rino jambo umwuka wera hereke zino jambo ryawe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahezagire kandi bagire